Ivan Obradović i još bolje proigrao Filipa Kostića koji gleda gde su saigrači. Traži pravu priliku za centaršut. Tadić pokušao je jednom, pokušao drugi put. Ljajić 1:0. 20. minut, Adem Ljajić donosi prednost reprezentaciji Srbije. Mnogo šuteva dozvolili su Kinezi i ovaj 7. ili 8. doneo je pogodak. Milan Obradović je novi član stručnog štaba reprezentacije Srbije, pored Slobodana Pavkovića i Mladena Krstajića. Malo pre ste mogli da ga vidite. Adem Ljajić postiže pogodak, njegov 4. gol za reprezentaciju na 24. utakmici. Kostić je napravio dobar posao, šutirao je Tadić jednom, pa probao i drugi put. Ta dva udarca zaustavili su Kinezi, ali ovaj treći Adema Ljajića nisu uspeli. Srbija vodi sa 1:0. Na sredini terena čvršći igrači Srbije. Gudelj, pa ponovo Živković. Evo šanse, gol! 69. minut, 2:0. Živković do Mitrovića. 2:0. Srbija sada povećava prednost, povećava vođstvo. Mitrović postiže gol i ovo je njegova utakmica u kojoj daje 11. pogodak za nacionalni tim. Evo tog prostora koji je imao Živković, sjajno dodavanje i odličan centaršut. Mitrović se zavukao iza leđa protivničkih igrača i postigao pogodak.